أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكهم من تنكويني نعم ماما نغرير ما تاو دنگرانو ارو اغول يالا خو خان كري ياما استاذو ابو بكر حيدر او كويني قرخرن توكتاي او كويني قرخرن توكتا سيتن قرام وسكهم من تنغا ارو ترنكندا نان نيغو ماندا يغرما او كويني قرخرن توكتا بسكهم من تنغا ولا لقيكي اورني دنگتاي ان شاء الله ارنو گمن سوابي كنغا لي او مارمو الله هارنگرا مار ماوبه سيتي صحابه نوندو مينا ila mara maoke kacen kotoni dinanta hari aga na bumeri ano himbe go sare hawe ke mara maon kacen go mowe sahaba nuku ken muhajir nan do lansar nuwa ila ke mara mao kacen kotoni dinanta kenyime nasa wunya muhajir nan ar lansar nu mara maoke kacen koto mobruma كبرنا حمزة ورا كوينة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أكينو زيد بن حارثة الله هرين كوني يا مارمي كون بلسون مكان كوين من حمزة تول ماجي مار ماوكي كاتين قدين الموبي برام بي أهود جاني إغاري مون سروندي وندي جاران أكين أهود جاني حمزة أرواسينيا إي آخين دكيني زيد بن حارثة الله هرين مار ماولو أرهم بيننا awasi i halle qibaranga nanti keta i hayra gajaranga alla na ya qibare na buwari keta i halle qibare kina zaid bun harsa yama kembranga ke wasinya zaid bun harsara na hamza me amaren tintu no himenu ga zaid bun harsa aro himenu ga bumeri ken ko ta ali bun abi talib yino ken ko ta nga himbe wa lem plasindi ken na hawa tuner e ken ani akona yol e kin na giran wolle min akan ali ibn abi talib kin khana ino akoda ka amma wasenya kurare Allah harin mino kara wasenya Allah harin gara mare maun siti aro kebe na kin zaid ibn harsai nay aro ke mabu meri me ka are wasi kenyara kemrenga ke wa ko ini nan di sahaba nuku Allah harin bai gara mare mago bero iro mena ira mare mago ke ra kacen koto ni mosiri amma do misre walli e amare maun gara aro mena haka jinga khoto kom saban ko khalleme kina sabuni Allah haren to dangan ati makan ko ku haikin kun muhajir nanwa tibuna inna burento makka ibuna ire mun to makka wa ibuna ikuren su ko manten to makka kembra iri katan kunye de kembra kharken jaten tawni kina ya waatbe lansarnu kina ni madinan konwa jikin jatigi nuwa iqanara mekka huma me na group bane na likata Allah harin ne man kisen akama idi Allah harin nan iqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhila kemrenga Allah harin ne man kisen akama ita dangan tinna won ponu beno gawoma aro tenu beno gawoma kemrenga tandi oro mena oro muhajirna o mare mu muhajirna kuro mena onna ombo tamaru lasir nu beno gawari atamaru lasir nugu utani oro mena anno tenun tani oro mena a irake ko Allah randa watbe Allah harde ai antayana ke mori kemra a tenu kunna khalle a tenu na khalle kaga na tenun so yitire me bena buare aro so ho bena buari kemra qarata khinno kunya a mare munda kunani lansar no nanti na nguyen khoten tani ai anta kene kendi ka aga nu so aga nu golli kembira so hongana buwar watibe qarata khinno kunya aga mare munda kunani lansar no ala ren do jabige
kembira muhajir nanu lansar nun kahana amar munda kuma ni muhajir nanu kembira lansar nun kahana ya ira kendi an kana ira batu mosiri himbenda itire membundi anna on poni tire mumbundi kembira wata khano kunyana imar menda Allah harengara mar mawo bero iro mena kembira wata khano kunyana imar menda ngani kembira khamare mege unta golle munna mare nanti angiri undia mede magolle nga ai mandi muhajir na benda bugi duri nandu dema kempale uma demande mundu muhajir na numa mandi himbe mega na bugi duri kembira nga golle musaqanga isigiti kensu ko mantenga ka kebe ni nawo no nyitilla muwa kuna kinye wi mare mun takhino kumbuni ni bane so takhino kumbuni imare menda keta ira lansa ira muhajir nan darun taun khoro ukama makiye no kuyoyi a muhajir nan yime kanu nan diketa lansaru na madiyati barajin suka humantenga itaqamo iti laqad khashina an yazhabu bil ajri kulli kembrenga muhajir nan kala me ka homen lekata la re na ke koni a ti lansarnu darun taun khoro ukama kembra o kana kanu keta umada di barajin suka humantenga ala rendo jawa ala rentilla ma asnaytum alaihim wa da'awtum Allah lahum kembere madama awo kamana itolun ya koni awo kamanu tiganu barka saundi madama awo kamana Allah qiru udangan kembere barajin yugo a kana dangan kin akwai ne nan disere sentanda Allah gara senya serebe rasigin tan tanke musakan asigin tan tanke musakan sentange nda kembe go sigiti musakan abrajo qorqora kitana kembe awo kamana sigiti angembe qam musakan madama ango kamana barga saundi awo kamana hosire ketu ara awo kamana duwa nyara kembe an kahana na braji be kita asigin tengote ambe an kahana kembe braji me kitana Allah ran pagara kenya konu dangan ti madama igo kamana barga saundi o kamana ito lunkoni madama igo kamana Allah qiru dangan kembe ti lansar ngana braji be kita a kahana muhajir nanu a khano kemme kitana kemira muhajir nanu ar lansar nu iro mena an kace ra qoton musiri dinan ta hari mare ma on kace mare ma obe aga na bu mere ko sare habe hinengo kendi mo obe kemira lansar nu ko ar muhajir nanu ku imme qane aro nan suro mera ken qoto dinan ta harana bu mere e soar madomi lansar nu ku ira himme muhajir nanda eswar madomi amme walihina ken sawna qur'ana yimero tiga qur'ana intiqamo ati wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ati lansar nuku wo muhajir nuku suwanini imenu kamati kuyena ayin kuy hoygo wi ma kella hingo imenu ya ka iwo kento hono na kin muhajir nanu na sawnya la rengra mare ma oberuro mena qur'an ti walau kana ti hari hoyke ahaju khutaga nayya wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa hari kuy hoke ahaju khutaga ni imenu ya wo kento kono nakini imare mu kun muhajir nanu anga ina Allah rengra mare maulo himenuro mena anga in kitra hoygo lansari ma ahaju khututenga yimi ka o kento kono nakini imare meke ken muhajir nanga keta qur'ana nu tigatike musri ke qur'ana aya a masama dinaga nyeme sirungo ke qarna o salintai kini lansarnu ntigane kemira lansarnu ibrahim ya muhajir nanda tarquma amme warhina tarqum kitabu hontanu nan same lansarnu lenkane nabi mudangin tundi himbe no wara mukendaro khomi lansarnu mo kiya sabuni abdurrahman bin auf ala rengara mare magullo akendo himbe na wati kenda saad bin rabi'a birambe ala rengara mare magullo iro mena saad bin rabi'a abdurrahman bin auf radiyallahu anhu arariya tikitenga nandiyata ikara birambe igadiga ikara watibe kembere ati abdurrahman bin auf ani monsroni kitra ho gawi ma nabure ho gawi ma ite inna umponu inna burika humante ho sauntendo ho siginte kembrenga ani mon sorondi iworne asuka humanten taandi hilloy wa taani hilloy abdurrahman bin auf wa bane mutunu wa ike me saad bin rabi ike me bane mutunu
kinga ko watbe ati harsa kembita nyimentenga ati wa tahti imratan fanzur ayyuhuma a'jabu ilayka hatta utalliqaha kemra tinge yaru hillahi ma yaru Allah ringar ja yaru hillahi kemra Abdurrahman ibn Auf marame yaru ku hille hay hotune do hokore kemra himbe galle anyimera anan kitembere kinga kemra ngo kenya onkutu ngana kenya onkutu aw idan taunu idan na timme watbe kemra aw kenya ni ngo kenga la aw idan taunu idan timahalle o kenya onye tunanga kita arakiako arakego watbe Abdurrahman ibn Auf ratu honan sira onki ikembanga honan sira onki ikembanga na mukendaro akin ikembanga parce sirma do ma ken kallake me wali nan ke tara hon su ka manten ta ni hilloy na bane gini muken anyi me na bane mutu hari anya kai na bane ngara purke kebe yani am muken aken na bane mutu soir ndi sirma do ma kallake me wali hina Abdurrahman ibn Auf arajabe ati kebe hay daruntaun kinye kembanga na mukendaro ken kinye kembanga Abdurrahman ibn Auf ta dangan ati barakallahu laka fi ahlika wa malika dulluni ala sukhi ati arna barkero andi an korendi anna barkera andi anna burendi kemre nga ampagala kebe kuni nantona na burenta ani ananya khibane wara anta kene gene ille na barka ke wase kangon wo himme mun namma sango inga ngemen jawuna ne noto makka ngolen jawune ngo jawune nya antu mosri kemre nga sango inga keta kebe Sa'd ibn Rabi'a ara kebe mundu Abdurrahman ibn Auf ma nanti wo kunya na Abdurrahman ibn Auf madunya ta barka ta wase kemra na sango ya keta urasan no kun koyai kebe na Abdurrahman ibn Auf ya diga sandi keta aw qoboni ni aw gagandi aw qoboni aw gagandi Allah khana ra warja'in sa na warja'a yurban tekini keta na himbe ko aw kenga na homunna kama aw ken ahokita na kama ahotana khono aw kenga na aw krana sa ni kella halari ma warja'a keri yurbe na yurbe amma ya har watillate aryan na burgume amma ya har watillate aryan na burgume Abdurrahman ibn Auf ti ige warjayin na sammo ti hari igana gire nyawtu ati falaqad ra'aytu walau rafa'tu hajaran la rajawtu an usiba dhahaban wal fidda tige meddan kana o ari ira gigi nanti igana hari gire nyawtu nanti wa gagana iwo kangen kitanari iwo gorhulen kitanari iwa jayin samobu har sajura agana sajuranya kahumamme nanti aw khobene Allah kusa serewa haju ke ni ken wala khwama amadan wucineri ala nabrenga gaben kita kenno kusui ala yare mundu na yare kotai ari Allah hare no kwaro Allah hare na mewari Allah hare nda wari ya me bega wai madinan konta umancendi kenni manyunyirame pasa irame wonye zafarani sangentenga kama zafarani kenni kilorai asren mosri dongo ken sangentengo irame ke kama madinan kon larani sere sunda ken irame ron kuni manyuwe kuni imanyu nyiramu Allah arenda ken rai Allah arenda tendi tela nya khamo tikella halaka ken quswi ati Allah arenda ngan ati ya rasulullah tazawwajtu imra'atan ati Allah hare atinda yagare kembere Allah hare nkite na tinni ti angara yagare be yagare tela anda yagare na bre anda kenya kangai ala Allah hare njabi atira yagare na bre nya tambaro kote mpake kenkangi ila kenya nya afutamponga kembere kinga sabati watwe Allah hare nkite nan ta dangane ti ana wali mansuro Allah renti awlim walau bishatin tana wali mansuro tara gane tamsibana hara sengane ke ana wali mansuro walima na kanga yigande be go sorne nyaandi wote kenya walima kemana na kanga o watu no qaida ndi Allah haren bagara tin ho hana be kingani futamponga
nanti sirelanta yagini few agamati futamboy yagum pokote a shari'an pokote a hanani futamboy donc ala harenda atindi teli ara kanganya yagarege futambonga kembira ara ala ran jabi nanti la tabra kote mpaqain kange ila ken ya futambonga kembira ken ago nanti futambo ken wajibi yagundi nanti ara me wara ara me kanu yaguna kuzan sitaro mena na futambo ntano salama on ken tageme Allah ra kenya Allah haren bana ra kena Allah haren khususiyan akella yagini nai amayati futambo kembira kebe ganin mantonwa futambo ni wajibi kenya sabun ala haren pagara tindi tila ra kanganya ya rage futambo ay meti tira tambra kote mpaqe tira kenya ya rage futambo kembira ala haren kitana tindi tili ana walima sur ala harna nyamari ti walima suriya kembira na kangai kenya ko inna Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu don wa anyigara ya kenya annikahu sirriya na sabun Allah harin me mayasira Allah harin be gani iyun menga kenyi me mayasira bo sabanun po gaben kana mayasira bo Allah harin amunda keta ambu sirriya keri anya bange nyawa kemba Allah harin da nyamari nanti ana wali mansuro na sabun ya wati ya gobera annikahu sirriya don islama woni kenta geme don Allah harin na to Allah harin da nyamari ti waliman surena na sabunya ayyago ke maya yago nanti beswa sera har Allah rai me maya sera ke sabra na bu gundo ni nangare banga en kama yana waliman suro wasirun kalli ti qarda yi ti karsa yagi ki hay anyagan walmaye don angi wonyana sera yi adangani nanti ayagi ambuwa sera donc ya sabuna Allah renda ko hillinya yagun qaidanga kebe gani yagi nabre kenyan koto arla ala renda tindi kinga sabati atlana tindi ta atlana nyamar tana wal mansuro ke sabura wal masure nya andi sunnai angana yagi wurondi ile ngana karana wal mansuro na sarun kiro naiga ke sum qamana nai amana ni purga saruna mu anya ansera ala renti nantina yagunya gurno ni kenta geme fogi yaguna ya bangi kiyan sabuna ala renti a'linu ala nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alayhi bidufuf Allah rende qara yaguke qara bangandi kama yagunya gundorre ana nya misurndi ana yagun siti misurndi oguma burusunundi angabari una yagun sitini burunya de qabila kana ngengo no kube yagun sitini no keni burusul laranga kadde be khorundi kedi amen sabatenderno de khorundi yagun sitini misirunya ri aw zabiyanu kembere Allah renti wadribu alayhi bidufuf kebe gani dimua wadi himbera dilagabane kembera kara kentimi yagunundi ke sabura seruna buga sera una sherai nanti kasaro kasa o yarime kendi kanego nyana kebera kinan ne kaw sirriyati donga baka kin hukumun noni kin sabuna Abdurrahman ibn Auf ala randa nyamari tana wal mansuro tara gane tamse banai harase ngane kinye ana wal mansuro kembera Abdurrahman ibn Auf ala wal mansuro sabanun kare udiya yiga yaguke sirbe ga mai asira kembu asira na sabun Allah rengra kenya marqane bekine ka Abdurrahman ibn Auf ana breli jidi ari jidi akin nivoi ana breke darankara mosiri Allah renga sihe miskina on kama daraja bego miskina on arjanari nande arjanan kanu gono no ho onta kenkitana miskina on gahe ango hamme benyana tan korenga kagume awo hamme benyana ti korenga kin arjananka kin hami bana na kena serenga misali ya kunga ma lemunga ma keta kumbani har gurbanin ta ma har muribanin ta ma himbe go sorne uronde an hamme benyana tikenga awi nyawo benyana tikenga kembera tiken arjananka kiteneti kin hamme bana boke ken kagana ko na burgumun takendi kasi har kumani mure ntano kenna miskinu ya konsilmene kena ko bana Abdurrahman ibn Auf ara miskina unnata keta anna bre awa nafatini awa depasi na bren su ko mata wasu depasini ani na bren su ko mata depasi Allah warni to hoyi himbe angaba hanake keta o kenzo kad depasini Allah warni to hoyi himbe angaba hanake ara miskina on mundu itandi kite Allah madunga ya miskine pasa Allah ma kitai nan tanya miskine aken wani yabbanai Allah kita gen banna wani misina on mundu nan konto na sawunya valer bega koni misina on arjanan ka bega ko nanti miskinu yo ken kitana ara kenna ta ka Allah madungi a misina wa
Abdurrahman ibn Auf kotai asumuntenyi asumuntenyi sumukutu wati nga gen kebe gane akka gumenga arti yiga nun taune yigande ke nonu dantanu yari yigande model dantanu yari Abdurrahman ibn Auf agara yigande ku hay kenno qusui amiri lato amiri to kone Allah takamane kuntu warunya kiniya dunari tina sawun kundo serebenu gara dina ke jopa dome kiyan Mus'ab ibn Umair nuya ti kunyu wonu fati hari kasange be gorni ya ke makite ikun ka khairun surul lengi akanu to kone Allah takamana ikun ka lenki ne dunari akota wu amaka ta yandu ku yigana sum kutu honu ku amaka ta yigana islami hananu benu ga serum purawo gili islama on joparu badr gayange uhud gayange karen yanka kunde aro himeno ga islama on jopa gili makka kote yendo tambendi kunga diga ken kotero ken tamberi bo aken bayge qariri akanu aya nyimbu awu mosiri amaka ta yane ke yana kota ka ken sura Abdurrahman ibn Auf anna bure Allah kamana jidiya Abdurrahman ibn Auf birambe kallenga kiyen aga wase benya ken tu inden mosiri na sawunya sirenga na wasini an wasini na buren sulusun yare ka ken sulusu aga wase benya wala la khayna kiyen ora kan kada na detail ka wase ke agabo mosiri ana tana qiyasi lengi milarin jatu yani milarin tawra magaben asulusu ke me bane milarin tawra magaben na sawunya sirbe ne badir dungonwa awasi kunda ti hokunde kebe na Allah ren ka gumuwa aranna on po kinu kun subhan bane kenna ga halle wala la khina ki orna detail ne ala kulli hal muradun qoni an himbe aga fatina na burenga gaben ya to kenna ga la qinda lemu subhan bane ga himbe kita ke halle aga gaben ne kembe na kenna burgumawu Allah kitai na sawunya amare men ne kebe ken Sa'd ibn Rabi'a kengara hakalla be ko ya maduni atana sanya ko ya kembira kena qaida islam awli islami ma jongi amen islamiya ma da man sa handenga ni anyi mana honya kembale hakanya ma andunge amar me kara himbe ko nantina na brenta na tanen gine agay dune bas ma da qa ay me futiji ala kenya kan kembira ken islam awon qaida wa islam sire ando qodo ma da man sa handenga ni ando qodo anyi membire ampalalenga ando qodo annan bire ampalalenga mati na yabanai kenne Allah kiten ka harakatunya sababunya kembirenga Allah wande mana Abdurrahman ibn Auf kemo tuini alka khabariri kenna ale sahaba nun gabu ngono kel hala menga dangi himen rokuni ho khone wati Salman al-Farsi radiyallahu anhu Allah rengara kendo serebenya mareme kena Abu Darda radiyallahu anhu Allah rena mare maun siti akendo Salman Farsi yana kota ikebe ni Salman al-Farsi ya adiabu Abu Darda kara na sawunya amare mena umna na bugai arani Abu Darda antanu ka arani akagume kinani Darda ya arakenya nyikandi birambe agaro kandi arakengari lahalari kemanya alini kella hala kemalungara arani yare ke aridu lawra mosiri kebe gani yarum ma nyetenga Allah tontemo baka kinga kebe gani Abu Darda ta dangan atike ne qalla halai ati magalla hala famure an garandu lawra kunu an kina woyre anda ndu lawra ken sababu ni mani kebe gani yarum ma nyetenga Allah tontemo baka kinga kembira ken sababu ni mani Dardaw Abu Dardaw jabi ati atange maremeke ati akhuka laysa lahu hajatun fi dunya tamare mege kana Abu Dardaw ya akenga hajunta dunai ahaju sunta dunai anyande oni do sola ti alambatenga aw ken su sumunu aw ron sunyana nahilaga alambate ahamirahi ken allan kanne aro alambate ahaju sunto kuma kenya sabunen kanarin kitembu indure na sabun ya yugo ahaju kanta yare ma kembrenga yaren kana wiki tembaki dure de kika ko watibe kebe ni Salman al-Farsiya akenda ngani no nanti in kawana solso mundu kehi in kawana ga solso mundu kehiya Dardati atikande igar kitembu dure sabuni kai amma re meke ken Abu Darda ya ahaju sunta dunai
asulandeni ta alambato yin atun alambato yin noni aha min den otai ma aha ju men tokui yaran goni aha ju sunta kinga na sawunya aga sole ta alambate nga mobe aw kiyen su sumu aw ron sunyana alambate nga anna hilan su men gabe ni mosiri wa aw ron sunyana sallinga na hilan sallunga aha ju sunta yare kembre Salman Farsi akana atawu amadangi wucine da Abu Darda babu Darda gari Salman Farsi kahana mati ina tinni mani sabuni anya kai an faju gande mani sabuni ango kiyen su mun ango uron su salini amma tinni gina pasa hinto anan ta kenya sirenga na hongo ana jarabina na hai kenno qusui Salman al-Farsi ati Abu Darda ka gumena ken Ummu Darda ya ta ne yiga ne wadda bare arali tana yiga ne dabare arali kenno qusu Ummu Darda da yiga ne dabare agar yiga ne dabare wati be arari awa yiga ne ngari Salman Farsi ti Abu Darda ra nande awa antindo yige Abu Darda ya yaqin Ummu Darda ya ka Salman Farsi ya an kamana kudda muko ni aken baten ati Abu Darda antindo yige aranke ko ni wati be Abu Darda ta dangan ati anyige ati kul fa inni saimun yiga ne yiga ana tunje sumunten kiyanya wati be Salman Farsi ra tu nandi yare kira himbe ko ja tunyen parce que ati sumunten o kanta son kasori kiya ko nandi brajin sumen yare kara ko nanti abrajin sumen gaben mosir kemra ni Salman Farsi ya kana Abu Darda jabi ati ma ana bi akilin hatta taakula anyi ga neke nyeta yiga na feo ma anyi menda yiga nandi ngi na yiga ai manyi mega na yiga neke yiga aken kawato nandi Abu Darda sumunten kemra isuka mandenga tu nandi brajin sume darura nganari on sumu gutunu basin takiya akebe ni farran sume akenta gemegeni brajin sume nga na jopa kembi di wajibiya kanga na jopa ati meni wajibi anga na jopa na timani ken wajibi ma anda darura kote na koy kuri mekutu isuka mandenga kendo kemra aga koto watibe Abu Darda atinto uyige aro Salman al-Farsi uyige dome kamar watla yige nga watibe Salman al-Farsi amadigare ato kagere mawrongaro watibe uga nyamaa uga saw uronda honne bane Abu Darda giri tiwi monsro ni to ni nahilan jopa kena yaran kara ko nanti awron su yana nahilan kemre na Abu aratun nanti ja yare ko kuma himbe ko tumiyen aratun nanti yare ko kuma himbe ko tumiyen kemre na ati Abu Darda dangan tan saw an kangai kena Abu Darda ri mo sorondi awam nan ngirna nahile ata dangan nan saw an kangai tan kangai kemra Abu Darda a saw a kangai wujiga ken hilla qari agri pion nahile ne Salman tar dangan ta harsa an saw an kangai a saw hilla qari boy to ke mor mawro lagar monga kin watibe kembira Salman Farsi kitana girni ati keta giri ana salyimutu onna ile kembira wala salyimutu onna ile dome maile ngo karne mahajirin qurengo baka kembira hajirin qurenga bu watibe isaw meri nana misireni nana hajirin salli misireni kembira warba misireni watibe Salman Farsi kitana tawni ati ambake golle be yana ma kenya keni tonyande nyai an ka gumenda ati na sabunya Allah madani tongi ka Allah nyante wona haqqen tagandi sikoi ati haqqen pana ken Allah mi haqqena ka nyante wona hobu mi haqqena na kini sirtananui ati ange mpai ya rewa ma ati annatu Allah haqqe kin an kama an yonki mpakin an kama an ka gumen ka an haqqen an kama kembere an bai hinya na mowe ma hinya ke more na kiyensu sumu na uron su yana hilanga ma kenya anyun ki Allah hakingan kama anyun kin pakingan kama an ka gume kinga na nya kinga kinga na hakingan kama kembere Salman Farsi gar ke diami gona Abu Darda watibe ke diami rabbate qorero Abu Darda na sawnya hara ki wuro be amanna hila sal ahate mo wasakama ara gare sumuke kudu ahate mo wasakama
Salman Farsi de halle Abu Darda da ka ta Allah harenga i wuro ke ga dangi mobe na a masala Allah harenda a masala Allah harenda watibe Allah haren gidan nanti sadaqa Salman ati Salman Farsi harimbe kanda tunyen dire tunyen na sawnya haka misikwai Allah hakin an kama an yunkin pakin an kama an koren ka hana hakin an kama kembrenga Allah renta dengan tana bana su hakikine ati kulli zi haqin haqqahu fa a'ti kulli zi haqin haqqahu kembra bana su hakikine Allah maten na ma an kaba nanti an takengene Allah maten na ma an kaba nanti ho on tadangina nan yakina kembrenga an bana su hakikine Allah renda nyamartike ata dengan Abu Darda gara himbe ko aratonko giliken ya Salman Farsi gara himbe kana aratonko kiyan ya bana Abu Darda Allah halanyile aga imo qasaberi ala kella kawara kemra kebe ganin na nyungi Allah hakanki na hosalli urondi na hokankai na kebe gani na kagumin pakanki na kena ya yakhinga ala kunsu ko manden dunkara kuma ga munda ma mobe tana ga illa halaberi ala kella kawara na sabunya amare meke Allah rengara mare maun sitaro kebe na kena Abu Darda ya kenya ra sabu sire wa rasul so kita hike akagume asage au parni ayu manyetul omarem kila hala min dangi Allah rendo sahaba yugo na sahaba khore wadi kenda Abdullah ibn Amr ibn As kila hala min dangi akendo Allah renna annama no kisinga kama akendo ma masalana jamari nandi kegoni ike wo wuron sunna hilana inta kangane wo kensu sumun wa kota su wo qur'ana na yimbane na wara ma yimbane wo qur'ana yankan ne kota su akan masala jamani akan masala jamani watibe khawara liki Allah haringa ne mano kisin akama nanti kebe yana Abdullah ibn Amr ibn As ken Amr ibn As le nyuwa ken Abdullah ya kembrenga nantara kel hala ko ni anna tunandi Abdullah to honan kawindi Abdullah to nu na to no ka honan kawin nyari honan kanyan yanga ba ken Abdullah ibn Mas'ud ya ken sahaba qore ka ke mai honan kai Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Amr ibn As yanata Abdullah tonu naati hadisa gumu maadro yoro kwai bo umra do kegoro himbe ke dingrai kina Abdullah ibn Amr ibn As yayi kemira ke diame ko ni diame qbar ke kin Allah hariya Allah renda akhiri na tawni Allah renda qbarin kin yake nanti an kenyanti an wuron su siki an ga yana ko hilakari nan tawo ken su sumunu an ga yana go hila har nan tawo qur'anan yan kan ni ko tasu ala renda tidnige atala renda qad qulituhu bi abi anta wa ummi ya rasulullah atala renda konde da me genda ko marim pawango kenya na mangasa ni marim pawanya na mangasa da khabar ke kore qati ala renda walam urid zalika illa alkhaira walam urid zalika illa alkhaira ima ho lamru tike maganda khairinya ima ke diame ima ke nye lamru ho sawra maganda khairinya kimira Allah haranta dangan tambaga kebe go tike kasawu mabru kimira Allah haranta kebe ga sumen kibarenga anga tan sumun ko tasu kimira kembwai anga kindi ame go kella khawara nganya maranti sume kenan faso dinan ta kota sun sumiya ala ranta dangan kembira ando koto anna qaso su ana bito sigi sumu qaso su ana bito sigi sumu te qaso su bito sigi sume ana tu bito bana su bito tami barajan gina pasa Allah ta qur'anari nan dana hosri baniya nandi hosiru tami ken wasahnanda ana hosri baniya amenu tami an sahinanda kembira ana bito bana sumu akoma bito tami baraja wasahinanda kembira ana dume kenka maga akoma anda ngatin suka humante ya sumenga anga atin suka humante anda kenya sumenga serbe na dume bito sigin sumenga ma akoma anda ngatin suka humante ya sumenga ala rena nyamar tana yake mori ate ala re dangan tikero hoy himbe gan kotoke
ikira ho himbe an kotoke kema ala renta dangan kembrenga bitobane sumu ana bito hilimine bitobane sumu ana bito hilimine kemre na kangai kasosu ana bito tamisumu ana tambile bito wara aw geme ken jatai ala rena nyamare tikirane ken nyamare hilania atala rena ikira ho himbe an kotoke ala renta dangan kita bitobane sumu ana bitobane mini kene dauda sumea bitobane sumu ana bitobane mini kene dauda sumea ara la ren jabe atikiro hoy himbe an kotoke ala renti ho ontano kita himbe an kotoke sume suntano himbe qeringa an qoradina ke kembrenga akembani ke ando khoto anan to gen kama kena akembani sume suntano himbe qeringa an qorake ken dauda sumege na kotabane sumu na kotabane wara haranga na kotan su ko manten sumu ango braji be kitana ke sumu moy anta me kitana ke muradu ni kenyi har serebe ga nay watin su sumu kota su an sumu ndeni ke sumu mo be braji be go ke amentai banege na sawani ala ran de sume sundano himbe qaringa an qora dina dauda sumu mo kinga ni na kota bani sumu na kota bani wala kamara kenyi munan nanti iro ho himbe an koto ke kala rema kileki nay kende ala rema kileki nay kende kembrenga ala renti taw sina woni wungita de aw sini an woni wungita na sawnya ken ko tanga nyungi sahabe ga wari aro honnan kay aw be ga wari kinya nyira ken marasa ke ko tanga ala randa ko nanti aw sini an woni wungita bo golle ho an gana ya ko lahidu ya ando kama kedanye wajibi an kamar an ayina nyembiti wajibi kana ko lahidu ma kedanye wajibi an kama kene sahawo watewo debinterewo kake suka mante akema ke war ati ikero ho himbe an kotoge don ala ran gone gara sumel la garinya himbe ama nan dana kotabane suma na kotabane wara kene dauda summe keda kebe no qur'ana karen ala ranti khabaran kinyi ke nanti anda qur'ana yang kan ko tasu ati to ngendre nda ko ni marim pawanya na amma saya ala hare ala ranta dangan ati ko tasu kenan gaba tandu koto ana qur'an yang gane qasusu tabane kingane kota su hizbu hilihiliya kota su hizbu hilili atala aranda ekero hoyi himbe an koto kinga kembra ala arandi kembra angaranta kinga tambile kota su qur'an yang gane tabane tambile kota su qur'an yang gane tabane atala aranda ekero hoyi himbe an koto ke kembra ala aranta dangane bitota misu qur'an yang gane tabane kingo geme kota su hizbu tumi atala arenda ikiro ho himbe an kotoke kima ala arenda kembrenga bitonyeri su qur'ana yang kan tabane bitonyeri su qur'ana yang kan tabane atala arenda ikiro ho himbe an kotoke ala arenda ai a kembene bitonyeri ke ma dangi ke ala arenda nyamari tana kembene bitonyeri ke ama dangi ke kembrenga kini nyamar kanai leru be ga utaro ala arena tibbati karkarante kin wajibi ne dukama kero serun kutun kalenda bana kini nyamar kanai aken bani khususiya kembale qur'ana qrangi honuro qur'ana yang kan bito sigi sutabane kala are madunga kenna nan bito nyeri pazagen kalle wungo leyani bagana dange qote wornade na sawnya debinterewo watewo banga na himbe lehrungu to kenti mane an kama jako yan boken sawna ala are madungi annan bito nyeri kede kembale hono qur'an yang kan bito sigi sutabane kembere ala are ta dangan an kambege ama dangi bito nyeri ke ala are nda kan ya me ko nan saka ma ala are ta dangan ati fa inna li jasadika haqqan wa inna li aynika haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li zawrika alayka haqqan ala renda ke diame kara atakamu fa inna li jasadika alayka haqqan tanatu ampate haqqin an gamare sumen ka zuene hataya kama sume au zuene hataya kama angana an kaliya kota san sumunu ampate mpake on kembo ninde kembra ala renta ta hatem pakhinga kamare ani akarto gene ala renta ila qari wa inna li aynika alayka haqqan tanatu anya umpili haqqin kamare ana tan uron su sikinna ilanga kembrenga kentara ma anna kenya nyawe kongo to takene banya an ka haqqin ngamanan sauna hokenke
annahu salli annahu qanqi kin haqa an kama kima Allah ranta dangan hilaka wa inna li zawjika alayka haqqan bo sere na ti wokken su sumun an wurin su nahilene kembere nga annanya kan woni andan hese anya kan ga haqqin an kama kembere Allah ranti aya kai aka gume kemba kan aka mare Allah ranti lanan tara wa inna li zawrika alayka haqqan an jurandanu himenu woni buanga woni masalandi wal me woni hajunka na wal me woni qinde an khunga kun kana haqqin an kamare serunga na rangen kuma wata su an ta qur'ana karange wata su anan nahilai kembere nga antan nahilan kutu nan sehero serbate wal man tan qur'ana karange la khawala nan sehero serbate kembere Allah ranti himeno gornan no kun kana haqqin an kamare wa inna lizawrika alayka haqqan kubenu gorni an no khunga nali hajununga kun kana kun bakin an kama asabata Allah rai nama no kisin aka magana nahilan sallin ana tun nan disero tawni halle aw salle ge tawni na salamu wa rapurge na kenka manen pa junya abundi kima na kidan nan ti sallin ne mano kisin aka ma na sawi ati wa inna lizawrika alayka haqqan kubinu gorna no kun anjuran danu ya hakin an kamare kima rake ko ni Abdullah ibn Amr ibn Asira akezuri Allah ran bara kebe kube ko kuma ya wala laqai akenda ka kunya wala laqai sarun kutun dare kembira khaken ko ni ahon nan ka yawo ken ko tanga aro nyongi sahabe gawari ara go sumunu sume mai hobo na golle na ken ko tanga aro agalabu ni galli akendi garo kenye ka ko tarin tuni targo gumun da koyin nanti ari wun kita mosiri Allah ran kebe ko nanti aw sini aw ni wun kitare targo gumun da ko nanti ken sabatari ari wun kita ari wugile kita tarugu munda ko ina dik kota ya imi masalla ati kamo ati fasurtu ila allazi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ati ken lagari kata hongare Allah renga kenkira Allah ren tara tawassini wonu wungita ati lagari kata kengare pasiri wungita bilan da ga qaso kota su sumeke kinani nan sumulengi kumanna mini sumekira dewo na sawnya sume asiren hunnan kaya gunyari an na qirsawo aw sini Allah ta dulle mu ni hilakari kemre sume kira dawo kemre ati ikira nata Allah rengara newe nyira mowe kinani hinne nabi menga hari ganan newe kergana Allah rengara newe benyira ti hari ganan newe kergana atira kinnata ay meti fashud alayya ikira qoto neya kem ira qoto lamuru kemra qoto ngana nyi kama ka tarugo mu qora sabatini ake batumo kharkharande be aga danga aro Allah arena duma kama koi ho ma kawai ara wugile kita watunda kita wulla garmangu ka kensuri aw watunu aw waten tagen saka o gilli harsa abatumo gena qur'ani ngani kotasu amara khawara nan sumu na lengi sumu na kumani mini amara khawara aqrisawu nan qisawu nan ngatu ka kensura amara khawara afata kama Allah radema afata kama mago Allah ge malema won killa hala kama ka hona wulla garu ardagu an gaben kita awulla garu mbamu ardagu an gaben kita na sawunya Allah renga newe ben yara aman newe kediga kemira Allah khana da qotenya kama ka Allah radema batumo ke afata kama mago Allah ge malema won na to killa hala kama kebe na Abdullah ibn Amr ibn Asiya kemira omaremu kebe yani batenga bate karakarante fiqi gumu yimera ko nanti nan sumu jumando ala amsa kembiti basiya ka na take mutu na juma sumu wal mal amsa sumu ketayra siren ka wabaka kenye na sabunya ala amsa wayini an wodde wintere kilere wal ma wayina anga tuntene wal ma wayin darra khote wa akan an ga take mutu wajibi an kama kembrenga asumu kama nya take kilenga ma kota ben nan wana la amsa ben nan wana sumu darranga nari awara juma ben dan ni anda asumu darranga nari anawara ma yattake kembira shari'a gumda siren kawa baka kota karan ten takenga na kota karan de wodu nan dik kota su ngoke kota sumu misali nan dik ngo ala amsa su sumu na kenya take wal ma juma su sumu na kenya take kembira ma kenya pase na ni diana sage kai dunani hinu sahan wani waten wurni ken sawra wannan ila hala beranta kentu ken sawra sirun ka ba baka kutta ken nambuya
kembra keben Abdullah ibn Amr ibn Asiya Allah ko nira dema ara afati ara Allah gemalle ma na to ke la halaka ma ko tasu ko yesu akhurana yangane ana sumulengi kuma na mini afati ke la halaka ma arna uraka hu arjana inshallah kenna hale Allah are misire wasa ne kata kinga ne mano kisinga kama birambe ni to kama Allah are misire ntaga ara har taga ne kema timehina ni to golle yime na aneni saba khor khore wono wote Abu Umama kene As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu akenni gili Allah are no mannan kongo mi wali tahanhana be akenyuri wote me akhabatul kubra akenyuru kana Allah are rasulta mro hillo benya yumumeya anyi kon kahanari kembra ke woni fati ke wati yayi kinani ni to misre ke siken noni aga fati yahudi amna manuko iti nay nabi me gani ta sahaba no mai fati tinay nabi me gani asahaba no mai fati kun gora ke ko diga mai ta umar da me jaten taw kama Allah ran tu dangan atilla amluku li nafsi wala ashabi min Allah shay'a ngenda ho marnan yimera wal man sahabanda gilu hoy kemreni lantarno nimero kallena landamin sabanu kallena ke woni kallen kabare nge mo kallaw on sabanu kanu kalla don landarno kundo ke naare kembena kebe yani munafiqun ar yahudiyan ira kenya digame aro sabtende digame bo omar mu misan gabo o le kala gasine o duwo yana wata allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi wa ya mujiba da'watal mudtarin رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تعنينا بها الرحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء سعيدة.